Talafantu Talafola Radio Samoa le nei fo i tai au la stofi u se mai al whaafonga se whainga le nei meo tutupu. Ua 25 cases fo ua whaamaonia wa maual COVID i tutonu o le atunuu. 23 o nei cases whaapopo na au mai e tangata whaimalanga mai fafo. Ma le toa lua o tangata o le community wa whailo mai nei el mtanga luenga le soifo malo loina e fiso o tai mo le tangata whainga luenga i le wafu le ana whaamaonia i le aso to na i taluai. O le se fulu walu o cases mai whafo o lo o au fia ai mai isi ali i whangongota le anō mai Lucia mai Ukraine a o le isi to o lima o tangata e le fiso o tai ai na whai malanga umamai mai atinu umamau. O community cases e lua o lo masalo mia e tusam whaamtalanga al whaatonu silva sufo malo loina. Dr. Ashley Bloomfield na mafua mai ngā luenga sa whai e lunga o le vaa ale sofrana surveil. Sfuluiva tangata whai ngā luenga o lo e lunga o le sofrana ma ua toe malanga atu nei i Brisbane. Tu whaatasia talo tai au, ua 5 miliono active cases ua iai nei i totonu o New Zealand. Ua walaau mai ai nei ai lātou umana sia le papu, the Malt, i North Shore, i le aso wharaile tāluai, ua te tawo na ngā ia whai o lātou siaki le COVID ma whaanofo e sea loa i o lātou whale. Papule nei nā sia se tasi o tangata le community lea ua whaamaunia ma e whaapesa iai me le afo le fitu i le afiafi se i o atu le tūlai se fulu. Whaamaunia mai fo ila li ipule o lea papu e ala i tala le News Hub e la ngona lona le fia le tāpuni ai mo se taimi le tu maulana pisinisi pe tai le aise mea e mawhai ma o lea foi ua mai a whaia siaki o ana tangata whai ngā luenga na ngā lulue i lea pō. I le whailo mai ai ana pō no fuanga e o iai mo siaki o lea foi ua mai a whesotai ia i lātou ua mawhai ona tuli loa i lunga le ab. Se lau wono se fulu isi tangata whai ngā luenga le Flight Centre o le Avaea ai tāpunia isi la lai luas futolu. O le Flight Centre e tusa ma le ono se lau tangata whai ngā luenga vaea, ma le fitu se furu la na tāpunia e le ima mau atu nei foi, mafua lava i lea a fio pisinisi le COVID. Saunolpu le sili a David Kumps o le tāpunia o whemalanga i ngā whaavau malo ua lea iai ni ngā luenga, a tangata whai ngā luenga ma le mafua anga fo i lea, ua tāpunia i le tele o la le Flight Centre. O le Flight Centre se tasi leo pisinisi na talia ina fesoasoani el malo mototongi o tangata whai ngā luenga po le wage subsidies. Lea e se fulu tasi tesi ma le tasi miliona e se mai ai. Le wha se fulu fitu tesi ma le ono miliona na fesoasoani mai ele malo i lalo le Travel Reimbursement Scheme. Ono le tele o ngā ui tupe e le i mawhaiona maua mai whai ngā malanga na tau fia whaafosei. E se mai le Flight Centre, vai aso nei foi ua whailo mai ai le Auckland Council, o le ato e alu le isi ana vai ai le mai ai o le whaato wha mai o le isi luas tolu tangata whai ngā luenga le tolu masina tālu ai. E le o wha amauti no mai po o awa engol au nango le a fia, pau o lea e te tau o na o le silia ma le tolu se lau tangata whai ngā luenga ai le i umatu tau sanga wha le tupele nei, ma o le so lo whaatala noa i nai le fontanga le committee, ma whailo atu ai councillors, fuafuanga le council ua iai nei e whaaititi ai ana tupe alu. O loo so e sue leo le mafua anga le maliwa seli i talavau se fulu iwa tausanga na maua wa le iloa se mei tu tono o ta avale sa wha o fiofiai ma nisi o tangata. O le wa maliu Matthew Nichols sai tu o le Toyota Hilux i tu aingol SUV i ei whaatasi malisi to a whai Rollstone lata i kalai estete. Tala le staff e tu samal tu a se fulu lato na wha o fiofi umai tu tono neita avale ma e leo mauti noa pe mafua i le fe o mia i ul pasese po ua mole ma oso ailo na mai. Va veao le aso sa le ana ave ai le ua maliu le mauta ngase mo tonga fitinga ai muli ai umalona soifua i le aso lua. Tu sam reportia leo e leo iaini wha amauningo le tango fia e le ua maliu o ni fuala au wha asaina i le taimina tu lai mai ai le nei wha lave. Wha i watu i tala mai Amerika, ua matua i le ai se tali tonungo Trump i le fō mai o Dr. Anthony Fauci, le olo ta ia le ausu e su e wha fō mai i le fale pae. Sau noa Trump, le ai ama se mea e mo i o tala Fauci le e wha asalalau e winga le COVID, ma o Fauci foi e la vea i lalo le vaenga le Democrat, po le itu o lo o ngai le malo.
O le vevela o finauga Trump ma Fauci ua sa wa'i a o i Amerika i se taimi whainga tā ua matu wa'i wha te tele le pepese le COVID. Fauci o loo ia te ena nei tu o inga o loo tu mai le tu o le Democrat. Peitai, i le vaai a Trump, tu tusa o malawa Fauci ma isi tangata scientisi ma fō mai sue lea ua atili ne nefu ai tangata Amerika le taimi nei a o le mautonu i le tausa i lio se fofo le COVID. A o fefina wa'i ai Trump ma Fauci, ua popole ai ma faufautua a Trump, ona e le o toe te le se taimi o totoe o lea toe lua vai aso whainga whaato sina mo le pālota. Ese mai ia Fauci, na whaapuupu e Trump le fesilingia o ia i se whaatala noanga na pu e na po e le CPS. Reportia mai le CPS ma le CNN, le savali e sai o Trump mai le whaatala noanga po le interview sa pu e le whale pae e le i uma. Whaatu a fast for 5 minuti. Nei whaatala noanga sa tu whaatasia le CPS i le pol kalame o le onos fulu minuti. E le 11 talu ona savali ese, ai whaasala lau e Trump i lunga le Twitter tu o inga, whaatala noanga e pe ona sa pu e ina e pepelo, ma e whaitu aulo na whainga, ma ua fola ai e lele i perestene o le aia whaasala lau o le nei interview, ai e le i o i le taime sa waitua i le aso sa o i luma. Se whaiunga tali tonu Trump, ia sila fia umai e tangata le mea moni. O Trump, e le fau iana saunoanga lona le tali tonu ino le tele office whaasala lau ma newspaper i tonu Amerika, tua i ai o le tele o lato whaasala launga e matua i pepelo malawa. Tala nao nei tai au, manuia le nei aso.